Okay, panipon manan wow na rakso pon peyo wow na krisanan kan ko lukan ko na nalang ko nan kanyay ko wow choro rong sapal machayin kop na koryang kop na speaker and legislature sang kopong lapalapakan nan panyan siya mumot sa government o John pon peyo sa tajawan ko kupuran karas ang nan sapal machayin rong watch. Ngay sa rin Nicolas Maban, pajawan kalalay kukurakan, autapan sa palmachay rohan ranoj. Hoyach, aralapan sa palmachay rohan kayo, kaunaan po, o Koreaw, sawas, me Palian Australian Embassy, kin pajawan ta, o pajawan yaw Palian, Hefesam, Boxing Association. Rong sang talikot wen ponpe ni January saksilu hen par yakat riyasak sapal majan President na Pasami Excellency David W. Panuelo Pajuanta Kaulan Puko Hong Secretary hen Department and Foreign Affairs Honorable Kanti Eliasel Honorable Ginger Porter Mita Postmaster General Pili sangan momen tatakwat siya ni January sa tayo, yakat sa palmachay President na Pesan, David W. Panuelo, Pip Pachuanta, kasarawing kaulan puko, ang Secretary and Campaign Transportation, Communication o Infrastructure, Honorable Carl Santiapis, o Secretary and Campaign Health, o Social Affairs na Pesan, Honorable Dr. Livingston A. Telensu. Kasaramian kaulan po Kach Pachuan Yaunian President Tajmal Conference Room, Medbacho, Panikot, Waypompe. O Koreaw kan saklan machan Roman Ranwatch, Yapan Sawasang Italian Boxing Association, Nanway na Pesta. Rong sang Bologna Wayne Ponpe, Palian Australian and Pesan Wayne Pesan, Pachuan Wayne Ponpe, Pachuan Tare, Walain Sawas, Puen Pachuan Sawas Palian, Hedesam Boxing Association Fight Fit, Met Puen Kalaute o Apali, Wang Riley and Pesan and Yang Chewe, o Yang Kaskulang Komotaman Boxing. Saint Watch Pachpachan Jalan Nen, Good Limakui Sisak. One sentence sa waswatch kan pachuan pali, kalaut lang wasan kumatong watch, o tupsaw kan nakin pachuan tato, ang sangan kumatong watch. O sangan men kaskulo, uyakan training, hen Palian kumatong watch. Uyakan tato kan sa waswatch pachuta sa Palian Australian Embassy, kan Palian TAP, Terakay program, nakin pachuan pali, sangan sa waspukach. May ko yung macakan hautapan sapal macay rongan ranwaj kalanganan kuburan karas o kasalilyo.